Узы отахан, сайыл оралек. Амырмында хундытыманы радио сынскшат. Нодрингімне дам жолғы хутлықшы Қомбы Бадмаев, апя болғықшы Байырма Жылсанова. Нодрингімне сықы дам жолғынынгімне Элшын, Хоцын Амсыраева нырымжыты театры зужықшын, санығын үттік ағар болты Бадмаева Раиса Алдаровна. Сәмбәна. Сәмбәна. Раиса Алдаровна, турун тегі асудыл имбәні. Та бағахан зужықшын болғы хусыл байға ұтанды? Уй, бағахан бе долыжы, хатыржы, гөйжі яуықшы хэмбен, но зужықшын болғы бұғыжы хізедіш яхана өйп, но қойыр мен ғарбын зұрған онда, бурят студиягет набор хыхидерін, отшы тұршы жу зыхымнегі шанат, ошот тұршат, ошоп. Щукинский институт студию. Ага, театральный институт Щукине ныры. Нырымжыты. Тегет, қоймен ғарбын зұрған онды орабығын кемті дәхет Щукинскіді. Тегет, таны үжі абытны, юңғы бі ору сойылы ажылчын қайым кембітті. Тегет, мұны үжі абымне яхыл қылықшывеға уғе бұл сойылыр орышта, долшын бол ішта, қылқыды үмшін бол қылвайға ашқадылы. Тегет, дұруны хан жақыда бешімшін бол қым неге жығы, еге дұрғы қысақта бұл құды сойылыруға орайы долшын бол қыя. Танды тегет, үжі абытны қай жыңғыжы? Мне жаво тоже ходы қылдық. Арвын үге дұрғет, Хойр мен ғарвын тавында арвын үге дұрғеп, тегет переводчығы хеді бұғуды Восточный институт торжы хеймоп. Хорат немалты. Но нэг жыл соғырат. Отыр жыл соғырқыда бейл ғоп. Мені призвание сайыл. Зай тегетлі таны іші абытны оды сайылы ажылчыд бәйні қаймдад. Жи мне хатры бақшы, ритмика задық. Абы мне душым бәйгім Алдар Бадмаев гет. Захнаған ходы жи абы мне гастроли, юмор ходы явадық, ходы ажылақ жы, ходы нігіте долы жы, хатыр жы, концерт ноды жы явадық бәйгім. Тегет би за кулисами томбалаң асығы. Захан хан сайылай ажылчытты танил ғылды. Тегетлі, оры заханан санығыда бұлғымутты явын бәні ду қатырай бұлғымутты. Явығын жинге жиді мне захын хорголингын ансамбль бейм хорголисо. Тінді явыдық хымбе. Юңғыжнышты бұлғым? Сағандалі. Сағандалі. Долықыданыға Моңғыл бақшыды веймоп. Моңғыл бақшыды явад, доғынахида хордық веймбе. Цывен сырен бұдырықча ұшу. Тірі цывен сырен. Бидің ордытен цывен сырен бұдырықчаға зохиоқын доғшағынамды. Ашыны доғын. Зе тегетлі. Хул тежен санығыжы бұлғымды яван ғуд? Явығын мама мне хода, жи мне хода на мы тишин оролат. Инде долче, тинде тише орот неге тинден явулт тиштаг, дерен зейгед лашадл тиндерен. Должы. Да. Тегет. Зайтегет там оно тед зужикшин болот бәйні хэмтіда. Туруне дюндо шалғылта балогу тамды студия дорхуда. Ой, ял їх шалғылта олығын. Москваға мане профессор нот Щукина ерігін. Тіді мане долыжы, хатыржы, шулық, оншыжы проза, оншығы емне хош шалғығын дем. Биді яжвығын. Поступалғын күнут. Ховылта олаң, тесір яж халғынжы, әжі бақшынырғаң. Яжы мани шағын хемгу, угегу, ну, тижі орғын бәйім обды.
Тегет. Маны ниги хойр строчка шулуга онча жият швехдермне. Все, спасибо, гет байлгак швеем. И биде сразу. Все, мани дышнявага, все. Би явап, би хындыш херкэху. И потом, оказывается, тигет ла шагнак шимхимда. Бакшнар ху харадвен химда. Урит, ямар хумбайна. Хырвегш. Тегет шулук онча бүгін химда. Ниги шулугай бадаги манда онча жуксикай вата. Шулук хурыжы ереп гыжы сынжыма даржы вагы ончаху. Эрденин шымык суршыгын, ины дайдыды ниги тырйын, басығын хуне хобедлихер, боужы ерігінде байыртеп. Майхне хангал татahın, морине жоро туршыгын, молыр дайдын хугжым, муну шынкине шыхындым, хапсыгай ундыр хыпхемне, хошы жодо жаксалте, Шыңгыз хане боудалте, шырым шаңға халтыте, арвың нігін борыл убгыде, ахын шылсаны, отык нойың, орең шымык, олың зоне, толғы тушык. Иймі дайдыды үлгілеп, үнкіріл үлгі зүрхіндім, үршімте халың үпхіреш, итігіл найдалайм ихінш. Хухын хуне заяйы хурьхы тейні дайдыды, хубин үрхер ғатылға, хуржы ереп танда, мынде. Ял қойыр оншыныдта, зәттегетла. Тазахын аңышо тегетла, долыжы явабын химсда, хатыржы явабын. Тегет танын гітіне холай бейдің дихы радиосоныз кішіт шағынықы яхынат бәйні. Манда долыжы үккай гуд. Бурядарде ду хухум мұтхы алтарғаны. Араға зарада лураға аса бухетеел алтараға неге алығың дере лураға кәше абайши хойора неге. Қойда, қойя. Зайтегет, тамне Щукинска институтта поступала атлы. Турунте хыртанды хундывағап зужик начу узоге поступала бәні год. Узоге ансал доладлы хатыраты көжі явың. Хорхыда ял хундывағым. Хайыр жылсо, әйілгі кішқайвайым, пханы еміп, юхыр явыны веп. Юм болхығы жвайым обғыжы, әйілгі ді көйвағап. Ғұрутел жылде шудығы жы. Әйілғып, что би зужықшын, натхығышы, тима хунгыхың ажылбышы, что худылхы хрыкте над собой. Ходорyo орыкшың тултежі юш волжвек ханят хуршоч тенде толгайнш юмчню учышвек хамагы. Тезендер гарвыл хуюма марташ. Ши зрительно да орда юм. Ондо хум болады. Ондо хум. Байх йотег же. Зеркалың орда. Ял ехер прозу ему уншыд кшалт. Уги. Мане хорголида хилдик зеркала орда уншанку. Орьо харат. Орьо харат жабхы хум болха. Тезендер гарвыл надо не орьо харха, а тір... Болты. Да. Харакшыды. Тегетлі тамте шо олын күн ашогу Щукинск театрда. Мұны Бурят театрда ерхіде зорған күн керепте. Дахалай Жамбалов,
Ариона Циденова мини санганютага мини племянницам хамтагара дөргө жүрөпти. Балжың Ардына Базаровыгат шинехейне басган Бата Шайнжонов Хыжынгын хуун Игорь Раднаев Зидын хуун Тигел зорган кун наша ерепте зорган кун тинде хорапте ушо манте Арина Желаева гет улану дем басган орчарете ял хехан басган манте тоже хорха яушан гем но по обстоятельствам Бурят театр тухудыль шатаге. Еще Москва дамны нега басган бэйм Катя Кудряшова гет москвичка коренная тигет дургет Москва даул туша. Булфедан хорхада танте холин хоты хорхада мани Бурятия ондо хоты хорхада хашабе габи. Хунда Москвада биде хоршобда мяхыйде же шулы глур бодот шулы динеш боза хамаге атын дошот первый тюдерто ашаноч нега тамата магазин ашот мяхава вопти да мяхав хадеремне шулы гаргахыгет с косточкой прямо яхте хуабу вопти ирет шанвопда тихедеремне шулынчы шыгаршыгуге неге просто оң и хон яхангет венча тиет шулы мяхнин шондо хуюмунгондо веймо да тигет яхал одынгойчка юмуге мовейм тигет дежи аво юмдым нехо ичка юмуэлгейхын посылка ну почтор арвун удерсон манделеха захулехаш у него хунда биде даже метро же хен мы дешевым то юнте эскалатор ну дехарат ну эскалатор ну ута я халет хтевек швейм первый техархада а так нига хойр харсовегат уже нигзаха я же хилим ну привыкли дарчопта. Зайтегет хылшуледа мани Бурятутта яхо неш мяхарыже нагаже. Одинго Бурятинга. Тегетла Саша да асудал бенейма. Тан тегетла хорхада танда ганца орд хылын дер худлугу далюшо Бурят хылын дер танда зушук ему тавягута. В основном орд хылын дер худул химубда Одо манда бакшынар тавикшим отрывы захын отрывы орд хылын дер. А Одо самостоятельный показ я же ему биду Одо выбирал на бдаю зужик тигет бида Бурят юй первый учитель же Чингис Айтматовой ютави гандимда пьесы же проза тихий да Бурят хылындер переводила ошулат трение Бурят хылындер надо гандимда первый курс да над хадеремне ханна бакшнар ну Москвада Бурятут да ихер муднегехим щукуда Бурятут гаже хуну да ну нигыл хойр хуммыды таквай баяглыгы хада Бурятут хымдывага чигер тигет биде ну вот как для нас Москва да биде в новинку были как диковина ондо хунут тиет ход манро яглар харакшвейм мане яхзаншлыйм не хордак вейм хешаим юхшимте мани ход хылдак вейм не бакшмне танут да гэтлы гилдет юше элгшим гуд угегуд вообще непонятно тегет
энэ бурядар танудлы сужиг юм тавяп деген хэмтэдэ. Тэгээд таны профессор багшнууд нэ хоо ордууд байгаа бшаа. Но хордууд манда бурят хылынгет отдельно бурят театр хаманда илге багшие. Точнее, Москвада олгимобда багшие. Тэгээд бурят хылын манда нэг неделю со нэг раз болу такое. Ямар бурят хылындар зужиг тавигимобда гэхэдэ. Дөрөвти курсыда студенческий спектакль, дипломный спектакль гаргаагшимобда. Ну вот юге дед хорголия дургыхыда диплом бышыкшша. Биди бышыкшгеймобда, бит надакшимобда зужигуде. Тэгээд хоёр орот спектакль надхимобда. Нэги мане режиссер Сайжин Жамбалова Москвада шот тавингем, ее зовут Бальжин хатын тухай. Теремне орот бурят холёте хылындер таягдагиндем. И Снегурочка гэд орот сказка ават бурят хылындер болгот бидо одо тавягут. Одо. Нигл раз надо аптечет как раз коронавирус, карантин болот дуре. Шон тамдын хонин асуудал байна. Би хараад танууд бурядар тавянууд гэх хэмтэй зужиг тэгэхэд таны багшнууд орд хүнүүд буряд хэлэлгэг хайш тренднэ айлгадаг байгаа юм. Түрүүн оршуулаад өгш байна уу? Урдан цаархаатай Үгүй. Театрта ямар шгэлэндэр надавал, если хэн надавлын хо айлгастай. Ямар шгэлэндэр болог. Да. Даже если на французском начхилблын. Например, Ромео и Джульетта бурят хэлэндэр надхимда мана театрта. Москвада нэг раз гастролер ошандем. Театр Вахтангова. И биду одинго багшнарнууд я ошит Ромео и Джульетта бурят хэлэндэр надхин мана театр ирээдгээд орихандемда. Тэгээд багшнар ирээд Ромео и Джульетта хэдэд ахин багшнар уншаан байна. Мэднэ наадхан байна өдөө. Тэгээд ирээд хараад яхаа гойшоо бурят соёл ондоо байна, чем Москвага юм. Ну, не привыкли тим юм харха. Яхал колоритно, ямар гэх юм да. Яхал гоё. Зэтэгэл 4 жилсоо хурш дүүргөөдлээ. Энэ жил дүүргэнэх юмтэй да. Энэ коронавирус юмны үед хайшингаж танууд дипломо сдавала юмтэй. Коронавирус ихилхэдэ мани карантинда мартын 17-нд хаандем. Тэгээд 15-нд уже хуу улаануудтай ирсэн. Улаануудтай ирэхэд эмнэ ямар шиш карантины юу шүүгээ вэ гэх. Пандемия случилась, когда сессимный хилэнди. Иген экзамен, иген последний, иген эдхтэй экзамен. Я аж сдавал, еще хубулта отдельно одинго гэртэй, кто өөрөнгөө эмэг сого хэн гоортэй хэн ондоотэй тийгээд хуу өдөөд хэн холовэ хинжимдэ. Я аж сдавал хэмнэвдэ. Гэж нэг хоёр экзаменаа сдавала, ийгээд сдавал и тушаагда хуулшинке экзамен иген эдхтэй хуу багшнар манай иген эдхтэй том багшнар хууим. Дистанционно телефоно игээд барят урда тавяд л игээд хуух юмш. Тэгээд хуу багшнар шамаа хараад байх юм. Хоёр билет обычно игээд татаад гаргаагшвшаа. Ой, нэг билет хоёр вопростай. Бид татаага юмобда игээд номернууд нэм бишэтэвэ юм. Тэгээд тетр номер гэхдэрч нэгээд хараад так шамд энэ билет гэдэг хэлдэг бай. Тэгээд
Etgetevehim. Bitte Ховулта ял хенгс давалчапта. Мане курс сонаймын кумбайхан. Зурган кун наша ерхэн хойр басхатамне улду. Дурвын кун улан диплом тегара. Получается, хагат ухивот курсынгымне улан диплом тегара. Хулшынки экзамена сдавал хада. Хойрхан кун дурвор сдавала, ховулта тавар. Ял хенгс давалапта. Но хундуэга. Ну что, телефон руга харат. Башнар яш хен харкеймша. Хохнгла тренинг хылых дерен хыледла. Ю ханнап хэшингат шамея. Как на тебя реагирует? Юш мы такеймша. Просто хыледл и в каком-то непонимании сидишь. Тигет. Таны тэгээд л хурж байхада одинго группэри юу яагав шалта. Гастроль явавчт хаагур явавт гастроль. Гурвати курсе дургет биде ухиудинге нютактан ошенд. Эгэн турун биде захамин ошопта. Захамин санагдаг. Уе захаминда. Захаминда ошот тында Ариона Хурхандем. Тында большую часть училась. Тигет хултен сангада. Тигет зидород. Петропавловка. Тигет хашашам лепте. Хыжынга ошопта. Тигет уланы тейредла. Хыжынгада и моксхында хойр концерт өтірімді. Тегет оланытты хойр отырсо концерт өт и гастролімде дұры. Ахарит, тандғанса тоғылты табиағы, зужық табиағы өт? Угwe зужық табиағы тоғылты доонуды, хатырнуды, захын отрывкануды. Надо арва дало минут ватима. Захын батық-батығарлық еді. Зайтегет әлғісті. Сашта тегет мұны танды дұрғы жиреді, үдге хорғолы етегедлі жүнді ереді бәйні кемді да, Бурят театрда. Түріне худылғыды танды қайша бәйніп. Хунды бәйні го. Гойхым бәйні. Бурят театр соғағансы Бурят хылындар соғалғыда. Дұрын жылсы Москвада байғат орд хылындар ғансы соғалад. Хылымне нігзақы байшо тегет Бурят театрда ерхеді. Бурят хылындар ховылта соғалғыдарын ямар ғойы ембе. Ойхынар соғалчықы өйхеді. Нік қойруғы қылет. Но егерлі соғал хар надеюсь, Бурят хылым не хайм болха. Вообще, ерхдері театрда сразу юндоршимде. Шины зужик тавик дажвайна Гроза Островской. Режиссер Виктория Печерникова говорит, Москва. Тыры зужикты ген первую репетицию сразу оршандемда. Он шалға ихилхым бәйім. Орат пьеса Гроза Бурят хылындар ошула. Тегет. Тінді ерет, тінді зақ-нар зужықшынуды харжы, әлінен көмбе, танер ятшы, танилцажы явғандембе. Мұны уже нігзақ зужықшынуды ху танер хилеп. Зайтегедлі юнтіне тамыны Грозагын хинта тінді роль танды ұқтығын бәйнігі. Ямар роль ұқтығын бәйнігі? Би бәлжінті хуюлан атнымде девігет. Хойыр басқыт, хойыр близнецы шынге басқыт.
главной героинемне должен Жаргаловна Тангатова кабанихи надо таким. И по задумке биде она мане жимне шинге. Тигет биде захын ущевуднин шинге. Ущевудник. Вот. Тим рольте. Эл ойхын роль имкимде. Ахинти та Саша ямар рольда надханатай бенте. Би Ордор хочу. Я бы хотела очень много ролей сыграть. Ну, мне кажется, чем больше, тем тем я раскрываюсь. Поэтому хамага ямашиш. Любая роль — это все равно роль. Хоть маленькая и большая, но я за все роли, которые мне выпадут. Та шохылы бәд шүкинскіде хоржыбай хата яғыл нырымшытты танды бақшы захым бәйні кем хыл жүгіті тір бақшы хымлы? Мане художественный руководитель Людмила Сергеевна Ворошилова гыжа. Мане бақшымны зужыкшым бәйім иген ғойы СССР-та еще театрта в Риге. Рижский театр. Иген это знаменитый театр. И она была одной из главных артисток. Эге турунте роллөтті хуртық шывахым бәғу. Яғыл хейхін хамығын бәйім. Зайтегетла нөтірінгімне хүндісінуқет там жолғынымне дұрқы сағын еріва. Тегет Раиса шоу хылху бәйні ұтанды? Би мүдініп, что на маймыну ежи мне шағына жвайны. Ехы мынды ехурғынып, и ақыды өнірте, может, тоже мұна шағына жвайға. Орынго бақшынырта яғыл ехы байыры ехурғығынып, намы яғыл ехы юмынды хорғығын, намы если бы не они, бииндом, может быть, хоккахамбе. Вот. Зайтегет Раиса питанды бағықылға хаднып, Бурят театрынға тезіндер хотыл ялырш, толырш, хэng-хэхын явықидны хусыныптанда. Байырла. Тегетла хүндізі радиосын сықшыд, нөдірінгіне дамжолғынынгіне әлшін, хотсын апсырайва нырмышты театры зужықшын, сандығын өттік ағар болте, бәд майва Раиса алдарына. Дахин ұлзытра байырте. Байырте.